Mesdames et messieurs, bonsoir ou même bonjour. Nous convions les résistants, les activistes engagés politiquement, la société civile, les mamans patriotes ainsi que la jeunesse. Nous interpellons tout le monde pour leur dire plus jamais ça. Plus jamais ça, c'est-à-dire plus de tueries au Congo, plus de viols et plus d'occupation. Nous demandons une mobilisation générale pour les soulèvements populaires. Les occupants du Congo n'arrêteront jamais la vérité. Les faits donnent raison au logiciel de l'APARECO et de son concepteur, le président national, M. Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba. Venez joindre nos frères pour une synergie globale dans le but de libérer notre patrie. Voici l'adresse où vous êtes tous conviés. 45-47, rue Ultanov, 10-90 ou 10-90 Bruxelles. Pour ceux qui sont en Belgique, prenez le tram numéro 51, direction Jette, arrêt Odon-Warland ou métro Belgica. Vous y êtes tous invités et ne soyez pas absents, car les absents ont toujours tort. Merci, merci, Ingeta. On date du 10 juin, le 10 juin 2017. Voilà la date. Voilà, 10 juin 2017. Patriotes, résistants, combattants, congolais, une seule date, un seul rendez-vous. Samedi 10 juin à Bruxelles. Ingeta. Ingeta. Tozobengisa biso nyonso le 10 juin na Belgique, na Bruxelles, pour la journée ya résistance. Pour totalisa mokili mobimba ete mboka na biso eza sous occupation. Occupation ezo memela biso massacre, ba viol ya ba mama na biso, ya bana na biso. Yango tobengisi bino nyonso boya na mokolo wana ya le 10 juin na Bruxelles mutu moko te azanga. Po ete 25 dialogue oyo esalami déjà na mboka, résultat nango eza échec. Ba élection pe oyo soi-disant bazo préparer et ko simba kaka te koza toujours échec. Yango tozo bengisa biso nyonso les 10 ba maman, ba papa, ba jeune fille, ba jeune garçon boya bino nyonso le 10 juin na Bruxelles. Poto lakisa mokili mobimba pe communauté internationale ba mécontentement na biso envers bango pour être libéré mboka na biso. Merci beaucoup. Bana betu bonsu ba congolais tutunu lomba bani nenu bonsu nyaba yonsu nulu basomba mikala bamanya ni jitunga jetu jijikala sous occupation. Alors turubalo mabeo bakunumanisheni le 10 juin pour Bruxelles pour dire journée à résistance. Alors tout nous l'on nous bon sur magasin sur nous dit loi pour Bruxelles le 10 wa nibika la journée à résistance wa ni tous les gens bena pouvoir occupation ni jibet tu bika la pinjo déterminé wa ni tu va tout la mujitunga tu ngata mujitunga je tetunga yetu maboko yetu tu atuka mubuika tetu bonsu mujitunga je beza bubantu bakwachika kuji kubuika wa batoka. Alors tout le monde nous l'avons bonsu bantuenza échec pour pouvoir wa occupation du jour na jetu ingeta ba compatriotes vote ba Congo démocratique, situation est très grave, nchi yetu iko occupé. Tunemilomba mukuye journée ya résistance le 10 juin na Bruxelles. En tout cas, il est journée, il faut que tu mingi sana, je connaisse ba Union européenne, connaisse monde mujima que inchi yetu iko occupé. Il faut tout récupérer inchi yetu. Puisque ba guerre inapita viol balafanya ma dialogue ni échec élection aistafanika, alors il faut tout récupérer inchi yetu na pouvoir occupation. Le 10 juin, journée à résistance, tunemilomba en tout cas, tukuye mingi sana, Dieu a connaître monde que
mukini yetu iko kipe. Ingeta. Inviting you on the 10th of June in Brussels. As you all know, our land is occupied, and it's through you and I to stand together and fight what's happening. So I'm inviting you on the 10th. On the 10th of June in Brussels, we are all gathering it's going to be a special day for resistance. So I'm inviting you to come with your children, your young men and women to come forward. As you all know, the says there's no Jambo, jambo, jamboni, wote wandugu wamesikia lugha ya Swahili. Watoto wote wa baba wote wa mama wote wa Jamhuri ya Kongo wenye wanasikia lugha ya Swahili, ndio ni wenu sauti ya resistance General Lichowazi, mwenye banaita General Liso Polele kujina ya kuruga ya Swahili ya Lingala. Banduku yangu, hii ni TV Apareko. TV Apareko henyewe wakongomani wote wanafataka jue mahabari ya nchi. Mahabari ya nchi hapa njo inatokaka ya kila hina. Na banduku wote benyi banengia kusite yetu ya Pareko juu ya kufata mabari ya nchi henye inatoka kando kando, henye inakuya kutuletea mabari gisi tuko tunamalizika kati ya nchi yetu Kongo. Banduku wapenzi, Apareko, shangwe kubwa sana ya Pareko inatuita sisi wote watoto wa Kongo tukutane pale Ubeljini kumungini ya bayomba yetu wa Belge. Sisi wote tukutane pale le 8 le 10 juin ya mwezi iko na njapa. Le 10 juin sisi wote tukutane pale Ubeljini. Banduku yangu, tusikie miongezi ya resistance, tusikie mabari ya resistance henyewe Apareko atatuletea ile siku. Pia na baresista bote benye kupigania hinchi na ukweli batatuletea ile siku. Banduku yangu, mama, baba, sisi wote tusikose. Makabila yote ya Kongo siye bote tunaitiwa le 10 mungini yetu, mungini abayomba yetu pale Belgique kuvila Bruxelles. Twende tukasikie sauti ya resistance, mahabari ya resistance. Resista hote mkongomani, hunaitwa chama cha Pareko. Inatuita sisi wote banduku yangu. Hata weye hawakuwa na mwitika mzee Honoré Nganda Zambo kwa tumba. Hata weye ndugu hulikuwa unamtukana, hakuna shida. Baba Honoré Nganda ni baba wa Kongomani bote. Baba Honoré Nganda anapigania njo Kongo. Ndugu yangu, kuya tutakupokea mikono mbili. Hata ulimutukana, hata ulimuchukia, leo hii ndugu yangu nayua ya kama bali kurongofia haukuwa nayua. Melewe ndugu yangu, Mungu anakusaidia. Unayua ya kama ulimutukana, juta ya kumutukana, ulimuchukia, juta ya kumuchukia. Ndugu yangu, karibu, karibu, kwani mimi na wewe na Baba Ngwanda na chama cha Pareko na machama yote ya watoto wa Kongo benye kulalamika, benye kusimamia hii utumwa wenye natuingilia ya occupation,
enye Banyarwanda Batutsi power banatuingiza kwa nchi leo hii damu iko navuya. Ndugu yangu, ile siku kuya usikie damu inavuya Kongo mzima wa ndugu yangu. Este yote inamalizika na kuwawa. Leo hii tunakuwa Mukasai, leo hii tuko Munoru Katanga. Pourquoi pas itenga mubandu ndo ndugu yangu? Joani na itengia Mukishasa, Joani na itengia Mbakongo. Siebo tuko nasikia tu hapa ke barasema o binanja o no. Ndugu yangu, ladies usikose. Mtoto Mswahili, we mwenye mara kudanganyika kila siku na kusema ete ule mzeni Mungala hapenda kibatu ya este. Hapana baba, bali kudanganya. Huyo usikie. Karibu pembeni ya mzee Honoré Ngwanda. Humuyue mehile siku utalala. Utalomba toba kwa Mungu. Meyue ya kama mzee Honoré Ngwanda ni mtu anapiga magoti na kulilia Yesu Masia. Kwani analilia Yesu Masia usiku mchana. Ndugu yangu, yua kama jua kurumie kwake haitalomba ubishi wala haitalomba michoko. Yua ya kama takurumia jua na yua tunapigania hinchi hitoke mubutumwa. Ndugu yangu, mtu kusikudanganye. Leo hii kama sisi wote hatukuchangana kutosha hinchi yetu mubutumwa, itakuwa tabu. Lakini tukachangana ndugu yangu, sisi wote kinywa moya, sauti moya, soulèvement populaire moya. Ndugu yangu, huyu mtoto Mnyarwanda Hippolyte Kanambe mwenye alidanganya watu kama yeye ni mtoto Laurent Desire Kabila na mama yetu Sifa Mahanya. Leo inaonekana bweupe ya kama haiko mtoto wa mama Sifa Mahanya, haiko mtoto wa Laurent Desire Kabila. Hangekuwa mtoto Laurent Desire Kabila, ndugu yangu, hangependa kuona damu ya Bakongomani. Hangependa kuona franga udongo ya Bakongomani kama vile horo, coltan, kasiterite, diama yende Rwanda. Na leo tuko tunasema hinchi sa Rwanda ndio nakuwa hinchi ya kwanza ya kuproduire matiere premiere nyoko mungini yetu. Banduku, iko huruma sana kama tukusikilizana na kama tukusimama leo hii na kubishana yetu na kutukanana yetu na kuangaika yetu. Angalia kwenye bale Batutsi power batufikishia inchi. Ndugu yangu, unaitiwa. Mzee Honoré Ngwanda haiko enemi wa mzee Tshisekedi, pia mtoto wake Felix Tshisekedi. Mzee Honoré Ngwanda eko njo anachunga udongo ya Kongo, akapata information ya kama ndugu fulani anataka kujisha inchi, ndugu fulani eko nyuma bokipa juu bokipa bamalize ba Kongomani, atakutoa. Na sata kutoa kwa sisi wa Kongomani, manduku yangu, haiko kusema njo anakuchukia na haiko kusema njo anakutukana. Batasema mzee Ngwanda Honoré Zambokwa Tumba, mtoto wa Yesu Kristo, anachukia Ruga, anachukia kabila yetu ya Baruba. Baba, yue ya kama ni bongo. Mtoto wa kwanza mwanamke wa mzee Honoré Ngwanda Zambokwa Tumba hanaolewa na ndugu yetu Mukasai, wala wanawita Baruba. Na ndugu yetu Mukasai ule barazala naye batoto 4. Na bale batoto 4 ni bayukulu ya mzee Honoré Ngwanda. Leo wanakuambia kama hapendage Baruba, anachukia Baruba. Ndugu yangu, ni bongo. Karibu pembeni ya mzee Honoré Ngwanda, humuyue ndugu yangu, ile siku utalala. Utalia na utalomba Mungu huruma ya kama Mungu balinidanganya. Mungu banacheza na akili yangu. Leo hii Mungu nurumie na mtu mwenye nilizania, na mtu mwenye niliwaziwa. Ni mtoto wa Mungu, ni baba anaheshimia jina la Mungu, yua ya kama atakurumia. Ndugu yangu, nilikulalamikiaka na kuita kila siku, ndugu yangu, tuwe nyuma baba Ngwanda. Tupikanie inchi na nyuma baba Ngwanda.
uliniwazia mubaya, ulisema ya kama lisopolele ko esklave kwa baba Ngwanda, lisopolele ko faratike. Meleo hii ndugu yangu unakomprendra kwama sauti ya baba Ngwanda ilikuwa sauti ya kweli. Ndugu yangu, karibuni, karibu ndugu, tunamiita kwa jina la Yesu Masia. Sisi wote tuchangane, kwani tutoshe inchi yetu mubutumwa, inchi yetu mukufwa. Bandugu wapenzi, tunamipenda mwe bote bakongomani. Siye bote tukutane, le 10 juin, tusikose, itakuwa siku ya posho. A partir ya 13h unesha kuwa mbele ya sale. Utengia musita pareko, utona maadrese yote kumulindani. Pia adrese ya sale seta tongukia sisi wote hapa. Tutailalamika tena, kwani batoto ya inchi muifate, batoto ya inchi muyue. Fasi gani tutakutana, fasi gani tutasimamisha sauti yetu juu ya kulamusha wandugu wetu wenye kulala usingizi na wenye kuyua ya kama tuko mubutumwa me habasadiki na baletika baba ketu batumwa ya Banyarwanda ya Tutsi Power. Bongo bongo bongo. Mtoto Muswahili, simama, simama, lamuka, simama, lamuka ndugu yangu, tutoshe inchi mbutumwa ndugu yangu. Ingeta, ingeta, ingeta.